Yeah. Ra. Mna ni khomela guys ku na wind but ni nga zama ku va ni tshineta nomo wa mina la ka mic la. Yeah. So yeah, hi le PLK la. Yeah, so as you can see kwala ka topic kwala ni ta khevela la various things there. So swi ta ya na hi ku ni ta ni kha ni fikini la ni la ku ya kona na ku at least ya fika le ka structure lexi la welcome to Polokwane kwala Polokwane at least loko va herile vlog yi nga va yi ni tsakisini, so it's a risk no ma swi tiva la le ka master t the risk a teka mina ni tirhi swona sweswo mimi. Yeah, so of course hi ta hi khevela la hi Bernard President loyi hi nga ta hi khe n'wi nyika na Papa Penny obviously at the moment, and then ta vulavula hi timhaka ta Manyangatsi, hi vulavula hi timhaka ta Gagash and promotion kahle kahle hi ngo mi swi tiva ku vlog kahle kahle if need be man twa if need be in most cases ya extendiwa vlog mi tlhela mi kuma ku hi ngetela na swin'wana swo swi nga tsariwanga title swa depend on manufacturers, and the title yi nga tlhela yi nga fana na leswi ni nga swi vula ka introduction, so it depends on manufacturers. Hi ta hi khe hi vulavula hi swona kwala mi ta mi kha mi swi langutisisa of course. Yeah, so mi nga ma hleketa Bernard President I posted that post ni ta ni vekele screenshot kwala, mina I'm not going to read it, ni to mi vekela screenshot ma mi kha mi reference kwala la of course a yi kha yi rhunga Papa P yi tlhela yi kombisa ku Papa Penny ya dyoha, mi nga ma ehleketa mhaka liya. So a ku ri khale of course mina as Master T ni fake tihlo swinene ka TikTok account yana ya Papa Penny because a ni vanhu vo rhandza ngopfu ku responda and stuff like that, so unexpected swona ku at least loko no va ni kha ni yi fake tihlo la like eventually hi nga hetelela yi kume yi respondini. However lexi nga fa xi ni hlamarisa la i ku a swi humelelanga laha swi humelela na swi ni vulavula ku namuntlha ti mani namuntlha i ti 14 ta September. As I'm doing this vlog now a hi za hi hlamula Papa Penny so ku endleka yini Master T. So the surprising part i ku Papa Penny yi ve ya fonela DJ Nomza the King DJ Nomza the King i mhisa lowun'wana of course na hi nga endla a video on TikTok a ri karhi a yi rhunga. The surprising part i ku Papa Penny yi fike yi responda ka Demon luwa instead of yi responda ka Ben Mayengani. Ma titwa timhaka ta kona, so ku na xiklipani xa nga xi endla mhisa loyi fika kombisa ku ku vi ya xi tsema le maku mara hi xi twini kha kombisa ku Papa Penny yi n'wi foyinerile nyiko hi ringana na yena yi ve yi tsema ka clip liya ni very very sure ku yi tlhela yi vula yi ku a ni ba wena hi ku yi swi rhandza ngopfu a ni ba wena yi swi rhandza ngopfu a ni ba wena mi nga ni toloveli a ni ba wena and stuff like that. BMW leyi yi endlaku leyi sasekini leya blue la I like the design. Sure yi ta yi hlexula ku a nga ni toloveli a ni ba wena and stuff like that. So now the question is why you could make a respond to Bernard President. You know the big questions lady inga ko ne ale. So makale lo mina ngwe nang sene perspective ya mina side ra mina. I personally believe ku ringa va kai chava beef. Leswi swi wonsa swona I think Papa Penny yi chava beef. Ben Mayengani a xihuhi hinkwenu na swi tiva yi chava beef because loko yo responda la ku ta va na switandzhaku swikulu. Loko Ben Mayengani xi nge hlamuli swi to yi tshika xi endle na ku vhele xi bise hi moya, even then ku vuya ku fika ku huma like hi nga fika hi swi kuma se ku huma na December Revolution or ku huma ku ri as a single hi ku swi tikomba na ku this year president ya swi kota ku va yi nga swi kota ku va yi utilize a single because already ku humesiwe single mi nga mi swi vonini ku humesiwe that single ya le Poison, so that single yi kote ku va yi pfula an opportunity yo swi nga ha koteka ku President Mayengani yi tlhela yi humesa a single ya yona ma yi kuma yena mhaka leyo, so it's possible fike hi swi tekela nhlokweni ku swi possible sweswo swi nga endleka and stuff like that. So it's very very clear ku hi side ra mina Papa Penny a ku ze ku na reason yin'wana yi ti chavela yena yi ti chavela beef hi xona ha tsakela mavholo yi ti chavela beef ngwenya. Okay, so a hi ngheneni ka maybe nga tlhela ya ka yale if need be of course swi ta hi ku hi ta hi khe hi fika kwihi hi nghena ka Manyangatsi na timhaka ta AADP. Hi n'wi vonini Manyangatsi swa ku ta tlhela tsala ku Mr Post ne ku ze ni vona swa ku you develop a topic. I don't plan these things guys, like no one ni ri karhi ni swi tonda leswi ntsena I don't plan it. So hi nghena ka Manyangatsi
ta king le kana hosi ngoma. Yes, Manyangatsi hi n'wi vonile a fika reunite na hosi ngove. So unfortunately a hi za hi kuma perspective ya Ben Mayengani in relation to that ku yona yi swi vonisa ku yini. Ma hi kuma yana mhaka leyi a hi ze hi swi kuma hi side ra yona, so hopefully maybe hi nga heti swi kumini or hi ta hetelela hi nga swi kumangi vhele hi swi voneni laha. So I know we all know ku Manyangatsi i wela ka AADP i swi kombisini ku ta hamba a tiplash-a hi ve xikulukumba ngopfu and promote and stuff like that. However, I'm not sure if guys you were aware of it, but I'm not aware of it. Misa luwa a nga yanga ka launch ya AADP le ka Xilumani Hotel a ni ri kona le a ni n'wi vonanga. He was not there. I'm telling you guys, Manyangatsi was not there ka the AADP launch, which is very, very strange. Ku swi ta njhani a kumeka a nga ri kona ka AADP launch. Like la launch a hi rali any event here, like rali a launch. Ma hi kuma mhaka leyi launch yinene Demon lo a nga ri kona la. Ma hi kuma yena a nga ri kona ka launch a nga ri kona, mi byela Demon a nga ri kona and a fika va a ri kona da ka launch was not there. So what do I think? Leswi swi vonisaka swona laha hi side ra mina I think Manyangatsi a nga le ku benefiting the way which he was thinking. Like it's going to go inside and not go see as a deep as yona, is going to benefit big time. However, that's not happening. That's not happening. I think let's ask nang say shona. It is Manyangatsi are nang say shona, because you can even remember at the start a tla kombisa ku ta ku na swa bolo like swi ta sera anda vito ra yena kwala vujoni kwala initially a ni ti vuyi ku ndleka yena maybe swi ta swi endla mara now loko hi kha hi languta swa bolo swa kona a swi hala okay hi ta fika ka yaleyo. So leswi ni swi vonisaka swona ku that maybe was his initial perspective and swi kombi na ku a swi le ku ndliseni ka swona na twina ku maybe hi ta fumbeliwa na mali, so swi kombi na ku a swi le ku ndliseni ka swona. Ma yi kuma yana mhaka leyiwa ku very ti-politics ti na mali. Ma yi kuma yana mhaka leyi ti-politics ti na mali mara yena swi kombi na ku a nga le ku benefiteni the way which he thought he would. I think ni pake kahle. So hi yona reason yo ni voni na ku a nga ri kona le, like hi ze hi vona Manyangatsi sweswiwa se swi ti kombi na ku se he's speaking positively about hosi ngoma. It's very, very strange. It's very, very strange. So leswi a ni swi vonisa swona sweswo na loko hi kha hi vona bolo a ni ma swa ku bolo ya kha yi endliwa hi Mr Mutsenga va swi ndlela hala kaya. Currently the face ha vona ku ri yena ku ri Ben Mayengani the president, he's the face. Or hindi hala mara hala ku va ku nga ri safe guys. A ni na phone so na risk mara I'm not going to use this road. A ri ta hatlisa but nah, let's use the main road ku na timovha and stuff like that. Let's use the main road. Ni sapota guys mara guys mara ma swi tiva ku i risk yikulu kumba njhani lema hi ku na swiza swa timovha swi kona so swi fika swi yima swi teka phone. Da ni swi rhandza ku a ni ta ti-vlog outside Giyani because na swi tiva ku hala n'wana a ku safe. Va ni ri ku traveleni but no namuntlha let's just try something, let's just do something and see how it will go. Swi dangerous na swi tiva so ni sapoteni guys. The only support I need i ku va n'wina mi view advertisement, that's it. A ku na yin'wana support ni yi ndhawu loko mi nga mi swona ku a ni kombeli mali ya munhu. So ni to vheta ni vula sweswo ku until maybe no va ni endle video ni swi vula tano ni nge pfuki ni kombela mali ka munhu hi email, because these days ku na nghungudlani ngopfu so mi fike mi languta kahle ti-emails leto because munhu a nga fika mi kuma a fika mi bayisanyana mi trika la, so mi fike mi yi cheka kahle email ya mina. My email la it's master@mastertsongaanalyst right .com le ka Gmail ne mastertsongaanalyst@gmail.com mi langutisa kahle, that's my email. A hi na nambara a yi na nchumu ha twanana musi ni sure ku mhaka leyi clear. Mi langutisa kahle email ya mina, mi langutisa kahle kwala. Yeah, of course a tlhelo ka le Manyangatsi I'm not sure if a ni tibayisini na. Yeah, so since sweswiwa like Manyangatsi i reuniting na Mr Post, I feel like it puts him under a difficult position. Why? Because swi vula ku hi sayiti ra na hi ndlela yin'wana a nge hi vulavuli negatively
about Mr. Boss loko ri impela va reunite sweswo a ni kombiseni ku va rivelanini so swi loko sweswo yena a nge he vulavuli negatively about hosi ngove ma yi kuma mhaka leyi in other words leswi a zamaka ku vula swilo so sweswo loko his Facebook I mean like his YouTube channel and Facebook, yes, I was right, and Facebook account might be captured in some way, because lo offer ka vulavula swa negative swi ngo endla ka hosi ngopfu tlhela n'wi bihela mbilu and swi ta tirha swi ta swi ri strategy xa kahle ngopfu swa hosi ngopfu swi nga hundzuka e strategy di n'wi bihela mbilu a tlhela a trenda kambe ku di n'wi bifile ma yi kuma mhaka leyi so I think his decision Manyangatsi a faka hi langutise kahle before a swi nga bohi va ku va rivelanini a to continue ni already a bifiwini yena loko ri sweswo maybe a to va a lo chuzela ku hayi sweswi na ku wisa ku bifa hosi ngopfu ma yi kuma mhaka leyi because leswi a swi endlaka swi n'wi veka under difficult position because what if sweswo mi kuma ku se fika vala negatively i lava ku swi endlisa ku yini and hosi ngopfu dyi ta swi tsakela na because hi ku twisa ka mina loko ku ri ku va rivalelana swa ku hosi ngopfu dyi twisisa ku a nge he dyi beef ku a na dyi beef ma yi kuma mhaka leyi so hey mhaka Manyangatsi yi le ku tekeni swinene so in overall in terms of side ra ADP as stated ni twisa ku Manyangatsi a twina ku maybe is going to benefit but na ku swi fambi hi ndlela yona unless swo cinca swi ngo ho cinca maybe kumbe swa ku na problem that funding kwale ka ADP we never know mara as far as I'm concerned now swi tikombi na ku like swilo a swi fambi hi ndlela leyi yena a ehleketa ku swi nga fambisa xiswona ma yi kuma mhaka leyi hi leswi ni swi vonisaka swona and then vhete ya ka promotion I think swi linked na leswa Manyangatsi leswi and why I'm not doing promotions hi ku ni tshama ni kha ni approachiwa ngopfu Facebook one nga endli ti-promotions mina personally ku ri ka platform ya pfumela for now yes maybe kumbexana in future I might do promotions but the main reason yo va ni nga endli ti-promotions sweswi ku hi leswi mina ni swi vonisaka i ku loko ni hamba ni languta Manyangatsi ngopfu minkarhi leyi handla ngopfu swa ti-promotions i ku a ni swi vona ku na this constant blame ni yi vonaka yi ta from outside vanhu lava nga handle like vanhu va le ku kombiseni ku Manyangatsi i dyela vanhu mali ma yi kuma mhaka veri i dyela vanhu mali ka leswa ti-promotions ta yena ma yi kuma yena i ideology leyi veri like i dyela vanhu mali like a va swi paki kahle so i dyela mali in which way because loko ri Manyangatsi sweswo i fika a hakerisa munhu a n'wi promota even then a nga munhu luya swi nga fiki a duma munhu luya ku fika ku blame Manyangatsi ni yi pakeni se mi yi twini ku yi rini yi ya ku ni mhaka so hi leswi mina ni avoidaka swona sweswo ku loko ku ri sweswiwa ni fika ni promota munhu a fika a nga dumi or ni kuma ku ni promota vanhu vo hlaya maybe up to 5 people loko landzelela va tlhela va nga dumi va ta ku ni va dyele mali a va ha kombisi ku ri swo fika swi nga fambi kahle va ta ku ni va dyele mali so hi leswi mina as Master T ni zama ku va ni avoida swona sweswo ma yi kuma mhaka leyi I'm trying to avoid that ku ni nga kumeki ni va ni blame wini ku ni dyela vanhu mali ma vona so there is also another disadvantage with promotions because once se mi kuma ku se ni involved ka ti-promotions mali yi ta yi tele sweswo swi ta endla ku ni relax in terms of content and then ivi ku ya fika nkarhi mi kuma ku se a na ha ri ku promoteni ngopfu vanhu mi kuma ku se a na ha endli that much revenue se mi kuma ku se swi ta ni lolohisa ku va se ni tlhela ni ya ka Facebook ni va consistent so swa onhela na swilo loko se mi kuma ku mali se yi ta way too much easily swa onhela swi endla ku se i kumaka ize ti nghenisa ka tindlela tin'wana like leti ta bad ni nge vuli ku tini ta bad ti tele tindlela ta bad ma swi tiva na n'wini to iyo to yi kota ku endla mali fast ma vona hi leswi ni zama ku va ni avoida swona sweswo I'm sure this one it's clear enough ku number one the main reason i ku a na ku blamiwa vanhu va ku ni dyela vanhu mali in terms of promotions yaleyi clear and then number two sweswi ni avoida ku va ni loloha ku create content so promotions ni nga endla arreds guys for now I'm not sure like I'm not sure swi ta vonaka maybe if no cinca mihleketo swi ta vonaka so un'wana a nga vutisa ku vanhu lava i va promota ku hi Master T swa swi endlise ku yini because ku na ti-albums mi kuma tin'wana na ti-promota it depends
So it depends ka matitwelo ya mina loko mi vona that promotion yi ri kona la swi na hi matitwelo right swi va swi ye ngopfu hi matitwelo ya mina like a na hakeriwi hi leswi ni zamaka ku vula sweswo like I don't get paid for promotions. I don't get paid for promotions ku va ku ri ku tsakela ka mina hi leswi mi fike va mi kha mi swi twisisa sweswo swi fike hi crossanya ni ya hala ka left we need to go to the left so ku va ku ri ku tsakela ka mina leswi fike mi swi twisisa sweswo a na hakerisi so swi va swi ri kahle swo va swi nga hakerisi advantage ya kona i ku the promotion loko mi yi vona laha yi va yi ri junior a ku na lexi fakiwaka ku hava lexi fakiwaka laha like the promotion yi va yi nga ri fake leswi mi fika mi swi twisisa hi swona leswi ni swi endlisaka swona yi va yi nga ri fake na n'wina loko mi swi vona laha ni promote xi ma swi vona ku mara himpela demand swi le ku make ka sense promotion leyi xi endlaku yi le ku make ka sense ma kuma yana hi swo sweswo se fike hi zama ku ndla thumbnail yi hume kahle hala right wona mani khati ni ta swi cheka kahle ni koti ku swi vona kahle quality yakona a ni koti ku yi vona kahle sweswi wala ni ta swi chekisa kahle so hi yona PLK ya hina leyi as you can see so hi to ba round laha hi kota ku heta ku xota yini ka video yena ka sweswo I think hi vulavule hinkwaswo ne Gagash ku xota swa Gagash wona vona va kha ni vutisa hi swa Simple Kitchen ku kasi Gagash i lwela hina Simple Kitchen hale hi nyimpi ya khale leyi nyimpi ya khale hi ze ku endla na ti-vlogs hi yona I mean like the videos we did it ku swi swa wa swi leha ize a xerha na ti-bouncers a biwa ni tiku a suka ngopfu kwini mara i bohini so hi nyimpi ya khale man so there's an issue guys Gagash a tirha kona le Simple Kitchen like a tirhisana na n'winyi wa Simple Kitchen ma vona nya initially hi leswi a swi endlisaka swona a va tirhisana swin'we however ku ve ku va na ku tlulana milenge ivi se mi kuma ku sa a va ha kumani straight like ku va na some form of conflict hi leswi nga fika swi humelela then loko se ku va na a conflict and then they moved their separate ways so ni hleketa kahle na ku a to do with drinks na ku na artist yo karhi leyi fike yi nyikiwa ti-drinks and stuff like that kwalani loko ni hleketa kahle ni ta zama ku va ni cheka those videos and then ni provide a link na ku na some artist leyi fike yi nyikiwa drinks then va fika va ala le and stuff like that le thumbnail yi ta yi ri blind so yi ta yi hume kahle na yi khata ya if swi nga ha fambi swona and stuff like that even then hey ti vheta ti rosa na Gagash va nga ha kumani straight ma vona nyana munhu swi nga va ma xitumbuwana just a ri straight ma vona nyana mhaka leyi so hi sweswo so hi yona PLK I think we did enough we did great or ni fanele vulavula hi crush ya mina o ka va ka ha ri crush ni ya ku loveleni hi nana a ri 32 guys ni to hi kombela switsanana leyi nga laha a ri 32 movha yin'we yo kala swinene swo ku mi yi voni ni nge yi khati ngopfu hi le PLK la a ku laveki bar ku laveka hina vo Master T la ku laveki tibari la bar a yi laveki la ma swi twa musa ku laveki tibari swi la munhu a pfule matihlo ku famba i whole day ephone swi lava i pfuleke matihlo so hi yona the area here I like it yeah it's good ya so swo ngi rhangani leswi nga ta swi vula hi site ra yena i ku va zameni myself Mpanyas and Salan the producer ka the beats I've listened to them ti good lexi nga fika xi va tsandza laha i mastering and balancing so next time swo ngi rhangani wena u fike ndli leswi a wu swi lavini at first because a wu vorini ku mastering swi ta hisiwa ka Dr. Joe Sherman so I was shocked ku ri why yi nga ha yisiwa ka Dr. Joe Sherman ya masteriwa but that's the only issue yi nga va kona laha so next time hi ta kombela improvement yi va kona kwalani swo ngi rhangani ka swa mastering let's do it hi le ka Mercedes Benz laha wow look at this one he blind so it's a CLA or what or a new C-Class stuff like that. Go Mercedes Benz so so ngi rhangani
i fika a lunghisa kwala ntsena a lunghisi kwala ntsena. So then site ra Bernard President ku tlhela yona musi ani it's a free video. Oh very as master 2 minutes vulavulela no ti vulavulela mina swin'wana na swin'wana swi tako. Bernard President yi ri ya humesa hi October most likely album leswi ti kombisaka swona unless if yo twa swirilo swa vanhu President Mayengani loko yo twa swirilo swa vanhu obviously swi vula ku yi ngo humesa some few songs or na loko ri yi tlhe humesa album yi tlhela yi kota ku va yi humesa inani tlhela yi kota ku va yi humesa revolution in December. Ku ni vona ti-complaints to tala blind vanhu va le ku complain swinene about the earlier release of the album na mhaka leyi. So maybe kumbexana loko president yo zama ku yingisela vanhu ti-fans at the times yi twa ku va ri yini. So loko album yi va yi humile yes ku ku huma at least December revolution I think vanhu va nga tsaka swinene, people will be happy and stuff like that. So I think overall we did great. It means 21 no, we're not setting any record. We're not setting any record at all. So if you get so you think the whole purpose I could run a combat so kwala kulu kwa ntsena leswi nga tlheviya kambe so leswi na ku mikomba xo ntsena golf R hey ha ka dlaya movha ni rhanda ku timovha hi ta ku rileni kahle kahle loko zi hi tala like zi hi ta mapatwini we are here to cry munhu fika xi crossa ni za ni kota ku crossa munhu fika crossa no traffic yo swi ya tala ni ta zi ni ba pause loko timovha ta khwati le ku yimeni la just na da xikhale letiya le ku yimeni ni nga lavi ku ba straight man ta zi ni ba straight a ni nga lavi sure guys ndhala na ku na moya ngopfu mawuthi se hi fike at least hi crossa laha because I know ku ri ku ta ku na less wind this side. There will be less wind. There will be less wind. Angena. Yeah, so lastly ndana mu khensa guys for your support. Naswona vo tala mi loko supporteni. Swi kahle guys. Mi ri karhi mi supporta. This thing is entertainment. Aswi lava munhu a swi teka ngopfu hi mbilu. It's entertainment. So as long as mi support there won't be any issues. Support is swona vula mi vona advertisements ntsena. That's the only support I need. And la mali ya munhu. Mayikuma for now. Don't promote shell as stated. Ni promote swa mbilwini for now. Leswi swi ndisaka sure. So sure. Apulukwana yikulu guys. Apulukwana it's too huge. It's too huge. I can't finish it. It's too huge. Koko kona swa swi ri too risky ku va ni kha ni tetela ti-vlogs. I won't do it. I won't do it again. Ni ta ndzetela kwale giya ni ku va ku ri kahle loko delay ti ta tolo delay loko ni va ni kha ni ri kona ni ta ni kha ni endla it's better that way. Yo loko u ri amukela Dzansi Skabani ta kombela mi tlika subscribe.